završi svoja, nije imao... Dragoslave, Velika Britanija je podala inicijativu Ujedinjenim nacijama da se u službenim dokumentima o ljudskim pravima koristi izraz trudna osoba, a ne trudnica, ili da se ne koristi izraz trudna žena. Da li je ova inicijativa blizu i kod nas, što mislite? Nažalost, mi selektivno prihvatamo određene zakone koji se smatraju modernim i onda možemo recimo tako da unesemo zakone iz Švedske u kojima je moguće venčati se sa predmetom, pa onda možda se oženite ili udate za usisivač ili već kako bilo. Tako da s te strane te bizarnosti koje se u stvari ovde nagomilavaju u ovoj priči su ono što treba da nam pojasni da ovde nije reč o realnom problemu, nego da je ovde reč o jednom nametanju priče. Znači, transrodna priča je transhumanistička priča. Transhumanistička priča je antihumanistička priča. Nama je prvo ukinut verski identitet, pa nam je ukidan nacionalni identitet, sad nam ukidaju polni identitet i na kraju će se postaviti pitanje da možemo sami da biramo da li smo čovek ili nismo čovek. Znači, to je kraj tog procesa, nasilnog procesa koji uopšte nema toliko veze sa medicinom i sa veštinom nekog doktora da isecka svog pacijenta na način na koji on to želi ili na koji mu društvo nameće, nego je reč o tome da se ovde postavljaju kao ljudska prava, prioriteti koji će na kraju dovesti do toga da prava uopšte ne budu ljudska, to je da se postavi čovek kao nosilac tih prava u pitanje. Jer vi ovde imate recimo situaciju da umesto prava na lečenje, na besplatno lečenje, koje je neotuđivo pravo i kada je reč o deci, i kada je reč o ljudima koji nemaju novca i nisu zdravstveno osigurani, bez obzira i na Hipokratovu zakletvu i na zaklinjanje države ili društva, oni često ne dobijaju svoju negu koja im se duguje, a zato će ljudi koji osjećaju sebe kao muškarce, a žene su ili su žene osjećaju sebe kao muškarce, dobiti tu pomoć koji ovi neće dobiti. Postoji pravo na stanovanje, pravo na, ne znam, krov nad glavom. Pozdravlja vas Nevena Ristić i kaže bravo za reditelja, sve ste objasnili, Dragoslava za predsjednika. Dobro, znači ovde je jedna od poruka, onda gledalac kaže mene interesuje transplantacija, ali jedino transplantacija kose, kaže naš gledalac. Biljana kaže šta sve neće pasti na pamet umovima, pa ona ocenjuje kakvi su to umovi, nećemo to sada izgovoriti. Ispado smo mi Srbi najpametniji naučnici u svetu, pa da čovjek shvata svoju veru kao prirodni zakon, ovo se ne bi dogodilo, mada priroda pravi greške, to kaže Biljana. I ta priča o 50. godinama kada je navodno nauka pobedila crkvu, kako je rekao ovde naš uvaženi sagovornik, to ja citiram on kako je rekao, i još navodeći misli patrijarha Pavla kao teološki argument uz pobedu nauke nad crkvom, koja je to nauka pobedila, koju je crkvu pobedila, gde je 50. godina se to desilo. Nismo mi selo jedno koji ima jednu crkvicu, imamo jednog naučnika, pa je taj naučnik nadgovorio sveštenika i eto, to je tako. Helena Vuković nam je poslala poruku, kaže kako bi se ponašala ova dva gospodina koji su protiv da im se nekom bliskom to dogodi. Ja sam sa 42 godine to odradila i konačno sam srećna. Nemaju veze hormoni nego lični osjećaj, kaže Helena Vuković. Da imate u porodici sina ili ne daj Bože ćerku, nije ne daj Bože, nego imate, desi se to. Podršci u tom ne daj Bože. Ja se slažem da je to šteta, to je jedna manja grupacija ili 10% populacije čini. Da li tih 10% treba? 10% populacije. 10%? Da. 600.000 Srba imaju problem sa polnim identitetom. Sa polnim afinitetom i polnim identitetom. A ko je to izračunao? Govorite o nauci. Svetski, ne, ja govorim o nauci, to su svetski podaci. A svetski podaci? A ja smatram da Srbija ipak pripada svetu, ne pripada Marsu. Gde? U Zimbabveu, u Iranu? Ne, to su svetski podaci. U Iranu 10%? Dobro.